tansangu hapung hatairok Tansang di Chichuko do farok Tansang nai no jini video footage untuk itu, wang mana itu, rawat nostro itu. Kan nostro lagi, untuk ini bisnis baru orang mana. Mà mini tao một này cũng thấy plan nó xong áp thì bên này ta điểm bài những chuyện gọi điểm bài mà lại cái điểm nó bố ta cái gì đó mấy đồ sudah kau apa nanti lo kau masana kau sawi saya sarkan lo kau mah tahu lo ni aku tu lah video footage lo tu itu wang mana lo rawat nostro itu utang ni signature NBC sana. So, sing tam ni bagai, objection, rena nangka, abo reason tongo, abo kisah ang reason dorong na sa kode wei kena donai. Reason nangka, je ONGC company boro higher sini area wo singno prior notice area woi boro hothat ke camping rok khai lekha sini nok ganda rogo lama rogo abo bo date tongo ang date robo kisa kenai ronai 5 April boro first entry khai ka sini area wo 5 April engke approach जोंनो कुनु प्राइवेट इनफरमेशन रोया नोटिस रोया दा ओके 6 एप्रिल बरो ताम खाइलेका सामुं होगै स्टार्ट खाइलेका दिक माने होल दिक खाइकाता सो तिनि राबार प्लांटेशन गाना रगो माइटा ओके बरो 7 एप्रिल जों बो ब्रक नो क्वेश्चन खाइका Norok boroni tam khai tong sini o jaga rogo ko para rogo mane para borok berai nuk khata para borok tongna ba hili area tongna borok ba moi kuthung tumna ni tabok ba muya ni abok le ke apru borok nuk khata ke borok no question khai kya ken norok tam ne bukai camping rok khai kya tam ne bukai hall khai kya ne ta so borok saka chung ONGC ni se जों दाबो फाटेना माने हमरो 2D seismic survey खाइनाय हाजा बुम फाटे दनाय एके जों बो हठात के ब्रकनो अपोज हाइखाता ऑब्जेक्ट रखाता नरक बजोंनो प्राय कुनु नोटिस बरया कुनु ऑफिशियली इंफॉर्मेशन बरया नरक हठात के बाइके चिनि इको लैंड एक्सप्लॉइटेशन नरक बाइके खाइमा खाने जों बो प्रश्न खाइका एरपरे ब्रक नि जे कतरक बो फाइलाइका एरपरे किसा कक सालाइका के ब्रक नो रह खाता के ब्रक बो थांबाइका ओदिनो थांबाइका देरंका 7 एप्रिल दो एरपरे ब्रक 24 एप्रिल सिनी पारावो सनख्लावो ब्रक 4 to 5-6% फायै ब्रक 3 documents to लाइका ओके काइसंका NOC certificate no objection certificate omo kumulung ni issue ngo ya aro sijak tongo je
iko oro norok okay ang kisah porik nane jo lazigi oro sijak tongo je subject to payment of adequate compensation to the affected landowners, compliance of existing provisions of law applicable in 6th schedule area, and the consent of landowners obtained through public hearing. Okay. Omong ka kaisa false claim. Da. Tam ni bagai. Sung by the landowner by. Borok wasapono officially public hearing kayako. Kintu. Okay borok bhai ke o NOC certificate obtain kaimaka ONGC company. Okay, जों बो सॉक खता ओ objection no nugai. No objection no nugai. जों बो सॉक का किसा. Okay, जों बो approach खाया जे औरत दोंगलाई रखनो माने ini leader रखनो ता एप्रे कॉक खाले क्या escalate दोंगलाई क्या किसा. तुपुना जों peacefully no democratic way no जों oppose खालायो objection लायो. So, what's up now? So, by officially public hearing, yako landowner by. Kita pura bahai ke sini consent nama kata. Mana abu ke sini prosno ta question. Bro bahai ke sini consent nama kata. So, abu ni deye. Kita pura 7 mewo bro khai ka. Okay, 7 mewo ONGC representative by. Okay, sini additional